Karbi Anglong Autonomous Council Penchipatir Piponsi Unity, Victory and Prosperity Rally along tin Constituency along ta Kipaman Pon Asonsi Kidamtang ni Pai Kret Trogar Nisitami Lakha isi Duar amla Constituency along tami amai Padopono Labangso Unity, Victory and Prosperity Rally Amailong BJP aphan Ninkajathe Araratum Bang Suri Hinira Incorresi Araratum Labangso Unity, Victory and Prosperity Rally Amailong Chipak Dunrintilo Birta Kiribdunong Atenke Congress AP Chelsea Lapen Kaprek Asongpen Chi Odunsi Puthot BJP Asong along Chipa Ogdunrinti Lapen BJP along non kachipa Ogdunmi Araratum aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Pensi Deng Pono Labangso Rally along Kachitong Dun Laki Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidyasi Ingleng MLA Dorsing Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Raju Tiso Anparta Karbi Anglong Autonomous Council EM MSC Lapen VDC Pen Chenglok Manpeng Kiduatum Anchitong Duniti Dr. Tuliram Ronghang Pen Duar amla Radaphan Kethan Ponki Non Ningkan Priang Bongsi Karbi Anglong Development Aside Do Anta Pachun Ponetpo Lapen Karbi Anglong East West Mati Atoan no Kidu Anta Development Akampali at Popusi Lamthi Jaipon Sonsi Labangso Unity, Victory and Prosperity Rally along Armuchitong Dun Aphailaki Bangsuri Ho Sosie Armuchitong Dun si Mesen Pen Pachun Pon Bangsolong Long Lepota Sitami Anam Hang Hepin Pen Long Lepota Ron Ponno Lapen Duar amla Constituency Karbi Anglong Autonomous Council EM Prabhat Chandra Taro aphan Ako Jakong Tame Pidun Thunang Lapen Puta Duar amla Araraphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Chuning Lipon Wathalang Sopen Khoyati So Report Karbi Daily News Alang ida sayang dia sampai sayang dia klaim kita mungkin long sik dah kini batin Karbi Anglong tu mon kita pilih tu klaim mo matum sayang dia klaim nak long sik ini dah APSLC atau Congress lapin ke Asia kumbang don suri ini dah don korai siapang tuang atau lapin ke nantung sini lo dah kini siap pour demo Karbi Anglong ke ye dah anisi bet dah long lep kota keron ke joy pe long aso tu man keron suri ko apuria la tu abang tuang ke man ini long lep kota dah keron lapin ang parliament itu customary court appointment dah tu dah lapin ang parliament dah PKP kacuci tu makan awal saya kira tangga poisa ka sore afan alam tu man awal saya pun dia pun spray mesin kan cenglok dan motoma cili kan cenglok lagi apang ron elo bon lapin ke hanjang ai cili dah tu dan koi dia cili dah tu lake kele misi si mo ron Sir Botat lang solong bang kemisen IB avela so patak nang hin. Botat lang so IB bang apang IB apa ni nomor ban development kilo apang di orang singit dia budi dalam so kontraktor bang yang dia lakukan apega apa kontraktor ban tapi klaim ban hukum. Hangtu sir api ni penangan ke ong dong atum pen pinpura lo na pilo la ka turi apan abang so patak ko an pichunji. Kali niltum bi beto laga application gutian da metu ador PC non la high port so kang chap dia phan badela so mungkin claim dia phan so sayang di ban non ni paing ko yang so jiku sini tum da review meeting and pop pada review meeting atengkan on la kadang so da kaman kita hotel misi tum ta to pop sing watching sai non la ka pichun dia phan si pori Biar ada Duar, apa yang dah Duar nangi pulau, masih dah so Duar bangke, sari kuri, 50 crores batu, so skim lah ke, tulai nak Duar, so Duar kami sengsonal lo nam praktik lo kami cek. Wah em kalau ni sih lo em orang ni orang orang sama, bang lo jadi bang ke blok ni bukan blok bang. Blok lah itu ni tu cingwai pun isi long place policy, kacingwai anjir fancy mo, kalau reporter rajan orang karjo sana kasi aso klaim ponji asayang den kapicunji rat nangai pipin puro lo nangai pi RDPC itu ni paing ko yang ni ke ada kung sai mai
đang đi bên kia mà sau bên ta ông sau bên ta ông à treo số lòng bên đây treo số con treo bạc treo cái đó là hệ này cái đó một bình thường này tham ta sắp